Exclusive, Moja Bia, ha, Moja Bit TV, yeah, bet Shramu, exclusive. Ma, but there be a ladies, because more some here me do. Once him here, I said, Miss Sunan, SMS Subano, a foot to a crown, I done in top. I am fine, Chimney. And there was a frame of foot in top. Maybe as my make a won't pack a foot too. As a now done in top. Yeah, we want Chimney of our course, what it. Now, when you moja be TV now, I don't know where I and moja be TV in Qua. Of course, YouTube, na Korea. Uko Facebook, so I am bored in the ending. Mo fancha me ese me camera na ani ne so na adum so na eyetum ana aye etenya hwe message ni hia ene me gina hanom e ma ye sa akase ho yedi ho komo exclusively this is a course mesremo ye se e ma no ne kandi aware no e de me pa aware minya aware menya ayefra me de me wo nim se dodo na ma ya wo article ya wo academy obo ha wanya aware ni nti wanya awo ye woni pa bebre o ha awo na ama because na dwen ye nse menya ekuna menwo enne wa regret it senko wonya aba one pa ene nko woni kuna nko wo pe misremo we de metra se menya na futu ntokwa mama me ntra wesi betimi a futu ntokwa bi di misremo asma me ka hu hia me da makoma so because minim bebre e mani bebre watena wanso wotwe aware wa clock 40 wanya aware aba ne so mai na mu refi se yen ina clock no etike e bia me ka ho asem ya mama ne de ntwamu betie ma no etike ebo tik tak wani mra ho so no watwa bra wanya monopause wa wie oba ye wa enye ye biem ya me na me ka so wie oba ye but we na clock na ga so wa wie oba ye de wa dro no wa enye ye biem nti wa wie oba ye so ati ase nti mesra mama ntwem ye ntwenya na me nya ekropo ho a obenyinsen ahomti woni ba o onya ekunu nti obenyinsen no asɛ nyinsen na wonim se ba no ye nsoma bra ye ma me mutimi ka se ye nsoma bra wontimi nsoma bra ma ne nye yi da o menses no osoma na nye yi etu de kokko yi nyinsen nimu se de next month no benya bra na se bra no osoma ne be ya afa de de awo etwa mpo a me ye sorry mu a bia bibi nti awo na ama nye mo asem na me ka mesra mo mamu nyima no nkosi ma no da sum na so mamu ntima se yes but wo mo a wo ma ye o ma dwene se me de me nya ekunu ntimi nwoye no afa no watena ho a na wo ina clock no atwam bedru ba bi kra na watch no a stop battery na wu battery ni nya adwuma biem a stop na afa wo ye den na afa na mo disturb nyankopon onye mo den ha ena wan hwe kra kunu no wonye bie na wo na ema o na etwem ama wo ema nkosua na de wo ma obi wa ne de ketua bi unu age bi nasa obi wo kra nru ba bi na bia ye from yale wa bebre ho fibroid kra ho no etimi twa ma wo binim se anim a etimi sraw se wunyinsen wunya kuna wo de wo se be ma no so ompe kra wo wo manini wachi wo pa me mfra wo bon 1 bon 2 bon 3 because e be ma no ompe pa kwa but wo ba de wo ba ne de wote wo nchen de bia enti wo pa kata wani me mfra wo bon 1 bon 2 bon 3 and so what me jina we ma wo ba wanya 29 years wo be di adi na me go school yes me papa bo de se si akra me se me na de akosu na ye mu de mo hwe me ho am di gina ho tie ya de me bra ba bi enye ye se ti na pressa do se mo hu me ya ga mba hu se obontie bi na hwe sa time em zam 15 years as I say so at as 14 years na me de konyum ya ana no kra no me num no bia se nyame na twia meka ana ama na ama anya yi so hu ena me ba e wo 29 years che se fekeke
Keke. Inti mesra mo me de nyesa abortion ho asem na meko. Obi a one reason odi ya abortion. Obi o ho was school nti mesra nya ho asem sesi ana mbeka. De me ehia me ni se awo na wo se ye ho. Se kunu no wo mai nyinsen ba ukotwempna. Obi o se me kwa asori. Ma sori fo hu se menyim aniwu. Inti de wa bodam wa dwene nya adwuma. Mesra mo fitu ntokwa na ya ba mo fa ncheme. Mama ncheme that be what sort of phone hu na ebe yi wanu ene ya na mentiaze that hypocritical nonsense is na ya ne no what sort of phone hu ebe ha wunti no akoyi nyinse no otu na nyankopon na wote honom na wonje nde chese mfa ho nyankopon de oye wo chese german for be say we shaisi gala na sese ah nyankopon na wo hwe wo no nde mfa ho asori phone be hunti no akoyi nyinse no odi egu no one be man it was because be man in ready so be worry me wo a me hwan ho be kire me enti an enkura no me ma me nso ne kan wo da nya na nwu biala nya na akoso ni na mu a wode awo nan no ha wontimi nsuma bra wo meses na wunya no wontimi nsuma ne da enti mesra wo se wunya ekunu a se be ma wo pe no nya mai se wo de ono obi na hihye ho secret ma twempla mesra wo nkoku akwala no wo there's a china wanya bemen bi kura wo baba akon obekasa wasum nso betimi akasa ampa na minim sister bi a one obi a wo onwoda ekon unu maso aka chere o se na wo yoba wunso from so yoba wo wachimda wo bechima na wonne nse ya pa se wuni ba wo bi di asem wi ya papa ya chen bibia nti wani mra ho so ekunu na wanya bi eba no so a wanya bi ska no so onya na wodi ni nyina asiesie ho senka wo benya bema wo fiti wo nti no ska no so wantimi anse we good about life na afi onamma na wo chine nsole so na wo ha nyankopon disturb nyankopon de ne mpai bo hypocritical mpai bo no disturb nyama bo mpai ya na nyamintie na mo ha asofo no mo na mo ye ma asofo ni jim sikadi woni mu secret pa woni se abortion wa yenti awona ma woni so watena sia che no anti baby pill a wanom woni se anti baby pill na ye nom no se wonom che na dru ba bi kwasa wo na se wotu aduro ni twetwena pesa wo a ebi wo ho a se nyame anso wo mu a wan hwe ntimi mabiem because hormones no ene nipadua ne diafra misramo ladies hame akosuni mu bi ntwa so misramo unya kro ni biawo ehia pa eya akosuni moja BTV exclusive so na motel program we ye mani paketu abi wani nti ya wonti abi because wani nti abeka se medidi watam ana abe fa sem no personal betenye personal so wutie no amfa ne se bia memu ade na me dem gina na me ade buo na me but ensem no de wase ye feature kan no wase ye feature kan and wa ma exclusive a e wo moja BTV so a wonya ne nyina nti I love you bye